Утешили собираемся в Великую Пятницу для того, чтобы вспомнить муку и смерть Пана нашего Иисуса Христа. Литургия запрошает до развалина библійного писання муки панської, а потім до адорації і до ушанування Святого Крижа. Однак литургия в основном подкресливая хвалу откупления праз крыж, чем принижение праз муку. Успоминаючи смерть Христа, памятаем, что яна не была для его поражения проигрышем, не была так само и несподяванной, бо не раз предказывал ее своим учням. Смерть Христа стала перемогой и была освящена зянем у воскресения. Набоженство Великой Пятницы розпочинається літургією слова, у якої головне місце займає описання муки панської, паводу святого Яна. Після камілії наступить спів урочистої повсюдної молитви, у якої стараємося нікого не забути, бо усіх обмила кров Христа, пролитая на крижі. Кульмінаційним пунктом усієї літургії з'являється адорація крижа і супольний пункт і святая комунія. Паводле звичаю на закінчення євхаристичне тіло Христа, якое назавсёды застанецца гарантыяй нашого воскрешення, а так само вызволение з неволі граху і смерті буде перенесено для адорації до так званого панського гробу. Узгадываючи, Пане, про Твою милосердность, освячая Туля и вечной опекой Твоих слугов, деля яких Твой Сын Иисус Христос проскров свою установил пасхальную таемницу,
яки живе и владарить на веки вечные. Можно сесть. Пророцтво Ісаї розказує про плоди муки і терпіння Месії, на якого Пан Бог посклав провини всіх нас. Терпіння чоловіка, особливо невинного, заўсёды застанецца таямніцай. Адказ даў нам Христос. Ён дорогу крыжа перамяніў у дорогу хвалы. Читание книги пророка Исаии. «Вось пошчастить слуге моему, ён узвысится, узнесется и будет узвеличенный. Як многие здивлялися, настолько зневешений был, як ні у кого вигляд ягоний, а постать його не нагадувала чоловічий. Так здивить ён многие народы. Королі перед ім закриють вусни своє, бо бачить яны тое, про що їм не було сказано, і спознають тое, чого ніколи не чули. Хто ж повірить тому, що ми чули, і кому відкрилося плечо Пана? Ён вирос, як паросток перед нами, і як корень з сухої землі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зневажены, адрынуты людзьмі муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашы хваробы. А мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богом. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны. Пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дорогу, а Пан усклаў на яго ўсе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх, маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе, не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля ўціску і суда яго схапілі. І хто раскажа пра ягоны род, бо ён вырваны з зямлі жывых. За беззаконні народу майго быў замушаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнікамі, і пахаванне з багатымі, бо не чыніў насілля, і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем, калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства і волю Пана, здзейсніць ягоная рука. За цярпенні сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх і сам панясе іхнія правіны. Таму дам яму уздзел сярод вялікіх, і з моцным ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многія і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта слова Божие. Дзякуем Пану. Ойче, в твои руки отдаю я дух мой. Ойче, в твои
милости Твоей избав меня. У руки Твои отдаю дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Для всех ворогов моих я стал посмешищем, навод для соседей моих, жахом для знайомих моих. Хто бачить мене на вулиці, утякає від мене. Забитий я в серцях, як померлий, я подобний до розбитого начиня. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни моє, визволи меня з рук ворогов моих и гонителя. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Нехай світить Твоє обличчя над слугою Твоїм, збав мене у своей ласкавости. Будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше, усі, хто сподяється на Пана. Ойче, в Твои руки отдаю я дух мой. Читання указує на Христа, одиного і найвищого архісвятара, який став збавителем для усіх, хто його слухає. Христос – гэта наш посредник перед Отцом, тому з довером наближаемся до трону ласки. Гэтым троном ласки для нас сёння з'яўляецца крыж. Читання послання до Гавриїв. Брати, маючи першосвятара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будем твердо триматися визнання нашого, бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спашувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав всі випробування, окремя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, щоб отримати милосердність і знайти ласку для своєї часової допомоги. Христос у дні тіла свого з моцним голосом і со слезьми узнес молитви і просьби до того, хто мог урятувати його від смерті, і був вислуханий за свою покорливість. Хоч був сином, научився послухмяності, дякуючи тому, що витерпів. І, будучи досконалим, стався для всіх, хто йому послухмяний, причиною вічного збавлення. Це Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, володаря Бог. Хвала Тобі, володаря Бог. Христос принизил себе, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя понад усялякое имя. Хвала Тобі, володаря Бог. Відавочца, адзіны вучань, які стаяў пад крыжам, святы Ян, прадстаўляе апошні шлях Езуса Хрыста, крыжовы шлях. Ён глядзіць на свайго настаўніка вачамі веры. Для яго і для нас укрыжаваны Езус з'яўляецца валадаром, святаром,
Месією, Божим Сином і святлом, якое освячає усіх нас, шукаючих правди. Святий Ян показує нам пробите Боже серце, якое не стільки хоче нас осудити, скільки хоче нас збавити. Мука Пана нашого Єсуса Христа. У той час вийшов Єсус з учнями своїми за зимній рушей Кідрон. Там був сад, у який увійшов Йон і учні Ягони. Це місце відав Іуда, зрадник Ягони, бо Єсус там часто збирався з учнями своїми. Тому Юда узяв когорту і прислужників від першосвятарів, і фарисеїв, і прийшов туди з походнями, ліхтарами і зброєю. Єсус же, ведаючи все, що повинно з ним статися, вийшов і сказав їм. Кого шукаєте? Йому сказали, Єсуса з Назарету. каже їм. Гэта я. Стояв з ними Юда, який видав його. І коли сказав їм, «Это я», вони відступили і упали на землю. Тоді він знов спитався у їх. Кого шукаєте? Вони сказали. Єсуса з Назарету. Єсус відказав. Я сказав вам, що гэта я. Калі ж мяне шукаєте, то дозвольте їм одійти. Сталося так, каб збулося слово, якое сказав. З тих, кого ти мені дав, я не згубив нікого. Тоді Симон Петр, який мав при собі меч, достав його і ударив слугу першосвятара, і відсек йому праве вухо. Ім'я ж слуги було Мальхас, але Єсус сказав Петру. Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць келіха, які даў мне отец? Тоді когорта, тисячників і юдейські прислужники схопили Єсуса, зв'язали його і завели спочатку до Анни, бо він був тестем Каяфи, який був у гэтым годзе першосвятаром. Каяфа був там, хто параїв юдеям, що лепш одному чоловіку загинуть за народ. За Єсусом ішов Симон Петр і інші учень. Учень гэты быў знаёмы першасвятара і ўвайшоў разам з Єсусам на дзядзінец першасвятара. Пётр же стаяў звонку перад брамай. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцу і увёў Петра. Служанка брамніца кажа Петру. Ці ти з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў. Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было холодна, і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаўся ў Єсуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Єсус адказаў яму. Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешься ў мяне? Спытайся ў тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў. Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Єсуса па твары, кажучы. Так адказваеш першасвятару? Єсус адказаў яму. Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна. А калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы. А Симон Пётр стаяў і грэўся, і сказалі яму. Ці і ти з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў. Не. Пэўны слуга першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў. Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Єсуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў. У чым абвінавачваеце гэтага чалавека?
Яны сказалі яму адказ. Калі б ён не быў злачынцам, не выдалі б яго табе. Пілат же сказаў ім. Возьмите яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму. Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадсказаў, якой смерці умрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму. Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў. Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў. Хіба я юдэй, народ твой і персвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў. Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся бы, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму. Дык ты кароль? Езус адказаў. Ты кажаш, што я кароль? Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто аб праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму. Што такое праўда? І сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і гаворыць ім. Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпусціў вам аднаго вязня. Калі хочаце, то я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі. Не яго, але Барабу. А Бараба быў злачынцам. Тады Пілат узяў Езуса і бичаваў яго. А жаўнеры, сплёўшы вянок з терня, усклалі яму на галаву і апранулі яго пурпуравы плашч. Падыходзілі да яго і казалі. Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і кажа ім. Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчу і кажа ім Пілат. Вось чалавек. Калі ўбачылі яго, першасвятары і прыслужнікі закрычалі. Укрыжуй, укрыжуй. Кажа ім Пілат. Возьмите яго вы і укрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдэі адказалі яму. Мы маем закон, і паводле закона ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе Божым сынам. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш і зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса. Адкуль ты? Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат гаворыць яму. Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў. Ты не меў бы нада мною ніякай улады, каб не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх над тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго, але юдэі крычалі. Калі адпусціш яго, ты непрыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе, на месца, якое называлі Літастроп, па-габрэйску Габата. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны, і сказаў юдэям. Вось кароль ваш. А яны закрычалі. Возьми, возьми, укрыжуй яго. Пілат кажа. Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі. Не маем караля, апроч Цэзара. Тады выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне. Узялі Езуса і, несучы для сябе крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, з аднаго і з другога боку, а пасередзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана «Езус Назаранін, кароль юдэйскі». Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада, і напісана было па-габрэйску, па-лацінску, па-грэцкі. Першасвятары юдэяў казалі Пілату. Не пішы, кароль юдэйскі, але што ён сказаў, я кароль юдэйскі. Пілат адказаў. Што напісаў, тое напісаў. Жаўнеры ж
якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была без швоў, уся адверху данізу тканая. Таму сказалі адзін аднаму: Не будем разрывать яе, але кінем жэрады. Що буде? каб збылося сказанае ў Пісанні. Падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзенні маім кінулі жэрада. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай, Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач, і якога ён любіў, сказаў: Женщина, вось сын твой, Потым сказаў вучню. вось маці твоя. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілось Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна поўная воцату, тады удзелі на трасціну губку, намочаную воцатам, паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус каштаваў воцату, сказаў Збылося. і, схіліўшы галаву, сканаў. Все становимся на колено. Повстанем. Паколькі была пятніца, каб не заставаліся цэлымі крыжы у суботу, бо гэта быў вялікі суботні дзень. Юдэі папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галені і знялі іхнія целы. І прыйшлі жаўнеры і паламалі галені першаму і другому, якія былі укрыжаваны разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо мёртвы, не ламалі яму галені. Толькі адзін жаўнер прабіў дзівію ягоны бок, і адразу выцекла кроў вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведаў, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісання кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Йозаф з Арматаі, які быў вучнем Езуса, але укрываўся за страху перад юдэямі, папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела ягонае. І Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў цела Езуса. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь мірны і альянсу, каля 100 фунтаў. І ўзялі яны цела Езуса і захінулі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На тым месцы, дзе яго укрыжавалі, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікаго не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слово Пана. Можно сесть. Неуместное было бы коментование Святого Евангелия, альбо докладно опису муки Пана нашего Иисуса Христа. Так само это читание, якое отбылося теперь, это не ходить как представить, как это все было, а ходить как принять серцем Слово Божие, якое Бог сьогодні керує до кожного з нас у різних ситуаціях життя. Бо треба собі задати питання і може одразу пошукати відказу на його, що для мене на цю хвилину, на цей момент з'являється моїм крижом. Бо Ісус Христос відав, що з'являється його крижом, щоб прийняти і виконати волю Пана Бога. Бо з чого відбулося перший грех Адама
і Евы з непаслухмянасці. Браты і сёстры, калі мы чытаем Евангелію паводле Яна, толькі ён ужывае слова, што Езус Христос ішоў у сторону гары Аліўнай і там маліўся. Езус Христос – гора Аліўная. Это ёсць синонім таго, што адбылося калісьці. Там, дзе сад, у садзе расло шмат дрэваў, і першыя людзі скаштавалі гэтае дрэва, зламалі запаведь Пана Бога. Езус Христос прыйшоў і пражыў 33 годы, каб выканаць адну вельмі важную рэч – навучыць паслухмянасці. Як цяжка нам слухаць адзін аднаго, як цяжка нам уважаць адзін аднаго. Бо як хтосьці гаворыць нам, то мы ўжо маем 1000 адказаў на гэтае пытанне. Мы ніколі не гатовыя выслухаць кагосьці до конца. Мы ўжо сабе ў галаве ўкладаем, што адказаць, каб не выйсці, прабачце, будь ласка, за такое выражанне, на якогосьці дурачка. І сёння сапраўды мы прачыталі, што Езус Христос прыходзіць, каб даць чалавечеству збаўлення, каб навучыць нас у першай чарзе кахаць наш асабісты крыж. І чым ёсць гэты крыж? Альбо калі адбывалася сітуацыя, калі Езус Христос аддае сваё жыццё. Чытаючы фрагмент сённяшняга опісу мукі Пана паводле Яна, мы пачулі, гэта было ў гэты дзень, гэта было сёння, гэта было напярэдадні Пасхы. А што ў нашым жыцці на гэты момант адбываецца? Чи мы сюда прыходзім, каб сапраўды знайсці супакой у сэрцы, альбо каб развіць ненавісць да нашага блізкага чалавека, які ёсць? Езус Христос прыйшоў на землю, каб даць прабачэнне ўсім. І гэта вельмі добра прагучала у опісе мукі Пана. Езус Христос аддае сваё жыццё не дзеля таго, каб паказаць, які ён добры, які ён мудры, які ён сильны, моцны, псіхалагічна, фізічна, што занёс гэтую бэльку на так высокую гару, што столькі разоў падаў. Не па гэтаму. Каб даць нам прыклад барацьбы ў нашым жыцці, браты і сёстры. Неаднакротна мы будзем падаць, неаднакротна нас хтосьці будзе пхаць, каб мы зваліліся і не толькі, можа, пабілі сабе нос, але разбілі голову. Неаднакротна хтосьці будзе жадаць нам нешчасця альбо змарнаваць нашае пачуцце сапраўднай праўды. Але, аднака, Езус паказвае, што ён для праўды нарадзіўся і для праўды прыйшоў, бо гэта вынікае з гэтай размовы, якую ён тачыў з Аннаем, і калі размаўляў прыторыю. А затым, дарагі браце, дарагая сестра, чым для цябе з'яўляецца гэтая праўда, праўда жыцця? Слова альбо літургія сённяшняя пастроена вельмі прыгожа. Мы распачалі ад цішыны, кленчылі, каб задаць сабе пытанне і на яго адказаць, каб знайсці свой крыж. Калі я палажыўся крыжом, падумаў, што для мяне з'яўляецца на сённяшні момант крыжом майго жыцця. Што я маю за хвілінку пасля прачытання Божага Слова, пасля адспявання 11 вызваняў малітвы верны, которая вельмі моцна разбудованая, што я маю прыняць, што я маю пацалаваць у сваім жыцці, на што я маю згадзіцца, што я маю ўзяць, як Ісус Христос узяў на пачатку гэтую бэльку, не з ненавісці, не з гэтага, што яго прымушалі, але з любові, каб выканаць тое, што было яму предназначена, каб выканаць волю Божую, каб быць паслухмяным аж да апошняй хвіліны. Сёння у свеце нас вельмі часта прымушаюць, каб мы былі непаслухмяныя, каб мы ламалі абеты, якія, можа, склалі, нехай будзе перад гэтым алтаром Пану Богу, аб вечнай сушынскай вернасці. Можа, склалі таксама перад гэтым алтаром, што будзем сваіх дзяцей выхоўваць паводле закону і права Божага, любіць Бога і бліжняга. Нехай будзе, што мы таксама склалі абеты, што будзем добрымі людзьмі, што будзем старацца захоўваць веру хрысціянскую, бо мы ж адноўліваем заўжды прысягу нашага хросту. Але чи сапраўды мы у сваім жыцці захоўваем
тое, што мы складваем не святару, але самому Богу. Чи ми здаємо з гэтага справу? Чи ми хочам прыняць гэты крыж нашай цяжкасці? А затым, пасля літургіі, адорацыі крыжа, да якога сёння будзем падходзіць, можа цалаваць не будзем, бо пануе эпідэмія коронавіруса, але будзем кланяцца перад ім. Чи сапраўды пакланюся я на крыжу? Чи сапраўды пакланюся, каб яго спажыць? Чаму? Бо ад адорацыі крыжа наступная частка это будзе частка эўхарыстычная. Частка, дзе мы прымем Jesуса Христа, які хоча накарміць нас самым сабою у дарозе, нашай дарозе, нашым крыжовым шляху, якім мы імкнемся па гэтай зямлі. А затым, браты і сёстры, будзем прасіць Пана Бога, каб Бог дапамог нам выбраць тое ў нашым жыцці, што сапраўды патрэбна, і не адказацца ад гэтага келюху, які выпіў Jesús Христос, каб яго прыняць жыцця нашага, каб быць верным, каб не зламаць таго, што паабяцалі мы Пану Богу, каб быць сапраўды сапраўднымі хрысціянамі. Стаім у духу перед Христом, які висіць на алтарі крыжа, на якім ахвяраваў сваё жыццё за ўсіх людзей. Узвышаны над зямлёй, ён усіх прыцягнуў да сябе, таму молімся за ўсіх людзей і за ўвесь свет. Кантар абвяшчае інтэнцыю, затым усе моляцца ў цішыні, пасля чаго святар падсумоўвае малітвы сабраных спецыяльнай просьбай. Кожны адказ «Амен» павінен быць свядомым уключэннем сябе і пацверджаннем малітвы Касцёла. Подивимся. Молимся, наймилейший, за святый Божий Костёл. Niechaj nasz Bóg i Pana dorыть Jego спокоем и едностью Яховая на всей земли, а нам дозволить спокойно и бесклопотно прославлять Бога Отца Всемогутного. Нема амен, амен після молитви. Всемогутный вечный Боже, у Христе Ты объявил свою славу всем народам. Захавай справу своей милосердности, как Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушною верою трывал вызнаваний Твоего имени, прос Христа Пана нашего. За папу. Молимся за нашего папу Франтишка, Нехай наш Бог и Пан, який обрав Його для виконання найвищейшої пастирської влади, заховує Його у здоров'ї і у безпеці для свого святого костюла, каб Йон керований святлом, каб Йон керував святим Божим народом. Все уклемши. Всемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усім керує. Глянь ласкаво на наши просьбы, и в Твоей добрині заховая правила для нас Паву. Каб люд християнським, яким Ён керує, Твои руки под владу найвищего пастора умацовувався у вірі і любові. Прос Христа Пана нашого. Повстань.
Молімся так само за нашого біскупа Казіміра, за всіх біскупів, святоров, дьяконов, і за всіх, хто служить костьолу, і за увесь народ вірний. Ukończył. Усемогутний вічний Боже, Твой Дух освячає увесь костел і кірує. Вислухай наші покорні просьби за все стали костела, как дякуючи Твоей власти вірно Тебе служили, праз Христа Пана нашого. Молимся за катехуменов, нехай наш Бог и Пан очистить их сердце и правы своей милосердности, ка потримавши в купелі одречення, отпущення всіх грехов, з'єдналися з нами у Єсусі Христе, Пану нашим. Ukończył. Усемогутный вечный Боже, Ты неспынно узбогачиваешь костел Твой новым потомством. Повеличь ласку веры и познания у катехуменов, как подродженные водою Христу, водою Христу, яны долучились до Твоих усыновленных детей, прав Христа Пана нашего. Молимся за всіх братов, що вірять у Христа, нехай наш Бог і Пан учинить, как яни імкнулися на правди, нехай збере їх і заховує у однім костьолі. Ukończył. Усемогутный вечный Боже, Ты рассеянных збираєш, а забраних заховуєш в одинстве. Глянь ласкаво на всіх, хто вірить у Твоего Сина, і вчини, как Ты, якого святил один рост, были з'єднані щирой вірою і взаємною любов'ю, праз Христа Пана нашого. Молимся так само за жидов, дачи их продков промовлял Пан Бог, каб он допомог им умацовываться у любови до Его и у верности Ягоному заповеду. Ukończył. Усемогутный вечный Боже, Ты дал Свои обетания Аврааму и Агоным нащадкам. Выслухай ласкавые молитвы Твоего костела, как люд, что был первым народом обраным, смог досягнуть полноты откупления, праз Христа Пана нашего. Молимся за тих, хто не вірить у Христа, как яны наполненные светлом Духа Святого, могли ступить на дорогу избавления. Усемогутный вечный Боже, дай, как Ты, хто визнає Христа, ходячи перед Тобою со щирым сердцем, знайшли правду, а нам допомагай, что разглядеть, постигать таємницю Твоего життя и возрастать во взаимной любови, как мы были досконалыми свидками Твоей любови у свете, праз Христа Пана нашего. Молимся за всіх, хто не вірить у Бога, как по щирости сердца
и шли за тем, что правдивая, и так могли знайти самого Бога. О всемогутный вечный Боже, Ты так створил всех людей, как сумуючи под Тобе Тебе шукання, знайшовши живі в супокої, учені просим, как вся род перешкодов, зневажаючи знаки Твоей добрыни, свідчення добрых учинков. Тыя люди, что в Тебе верят, яны з радостью визнали веру в Тебе, одиного собравного Бога Яйца всего роду людского, праз Христа Пана нашего. Молимся за всіх, хто керує державами. Нехай наш Бог і Пан керує їхніми намірами, серцями, поводле своєї волі, каб усе ми жили в справедливій вольності і супокою. О всемогутный вечный Боже, в Твоих руках человечье сердце и закон усіх народов. Глянь ласкаво на тих, хто нами керує, каб з ласки Твоєї во всім світі панували, тривалий супокой, добробыт народов і свобода неби, праз Христа Пана нашого. Молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения эпидемии, за всех бездопоможных, разгубленных, за хворых и тых, кто отдано им служить, а так само за померлых. О всемогутный вечный Боже, не глянь ласкаво на змученное человечество, якое шукає у Тебе притулку. Стримай поширение страшной хвороби и смерти, каб знов все смогли радоваться дарами Твоей ласки, праз Христа Пана нашего. Молимся наимилейшие на Бога, Отца Всемогутного, каб очистил свет от всякой непоразумения, отхилил хворобы, вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал быть пожадай дать без веку счастье, вертание подорожным, здоровье хворых, а тых, кто помирает, а дар избавления. У всемогутный вечный Боже, с утешение змученных и моцных терпячих, почуй молитвы тых, кто кличет Тебе у терпении, как все они радовались, что в потребе их не покинет Твоя милосердность, праз Христа Пана нашего. Аминь. Адкрыты крыж хочам з удзячнасцю ушанаваць. Крыж – гэта прылада смерці, якая стала знакам перамогі і нашага збаўлення. Адкрыццё крыжа наступае ў трох этапах. За кожным разам кленчым і адказваем пойдзем з паклонам. Такім чынам выражаем удзячнасць Христу за труд нашага збаўлення.
Ось треба крижа, на який пам'ять Збавця світу. Пойдем с балкона. Ось треба крижа, на який пам'ять Збавця світу. Пойдем с балкона. Ось треба крижа, на який пам'ять Збавця світу. Пойдем с балкона. Адорацыя крыжа будзе адбывацца ў стане ў наступны спосаб. Я падайду крыж, уцалую, усе апошнія будзем падхадзіць і кланяцца перад крыжом з рацыі эпідэміі, якая пануе. На пачатак гэта ўчыніць служба літургічная, затым наша схолька, сестра законная таксама, а затым увесь люд спакойна, кожны ўспее, не пхацца, вядома, на ўсіх хваціць часу. А калі вернемся да хаты, каб взялі крыж, які вісіць у вас дома, выцялілі яго з пылу і пацалавалі. Номер 43. На крыж прибиты Бог Сын с веками, плача Лариша, за грех слезами. Ах, на крыже умирает Иисус, очи Можно сесть. закрывает, зранена страшно Божье тело, звита крыльёю, в ранах висела. Ах, добрый наш проклятый, мучить Бога так завзято, коли корона голов болюша, устный спалила, смага пекуча. Ах, за мое грешение, Иисус, милее от терпения,
море не может. Владеем же расширите, с лаской Божией хочу жить, и Магдаленой побудовать за все сгрешения отшкодовать. Жалься надо мною, Боже, дай мне жить с тобою. Сегодня с грехом я почну змагаться, и жалем буду я споведаться. Мне правочу Боже, более грех мне не сможет. Номер 38. Святый крижу наймилейший, з усіх древов найславніший, вертим переможці сила, рядно Єсуса носила. З його вибіра солода для народного народа. Треба твердо песня вчиться, до земли аж прихилися. Спустить тело моего Бога, я вельми скотована. Дозволь ему отпочить на землю скорей ступить. Выбрал Бог тебе от веку на избавление человеку. С тебе ласка людям дана, душа наша усмацована. Крыльей Божьей вся обвита, чтоб раз Иисуса пролита. Я усильняй ляжем в стайни, для Его не была тайна. Как свет грешный откупитель, треба кровь свою пролить. Там святых поклон давали, а тут люди катовали. Не чувана милость света, как истина в Христе света. Кто ж там будет милостивый, такий добрый, милостивый. Сам вам Иисус это справил,
грешный хлебный, ты ж мне признавший, смерти знаменный. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я. Я тебя выбрал Божою лозою, а ты мне, Отца, дал замест напою. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я. Я на Египтом здійснив покарання, а мене видав ти на бичевание. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я. Я за покон твой помстил фараону, ты ж учини мне спустыне приону. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я. Я пред тобою раскрыл море хвали, а ты мне дай, Бог раскрыл печалью. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я. Я у Вавилону вел тебе до хаты, ты ж меня скрыто вел на суд Пилата. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я. Я тебе манной накормил в пустыне, ты ж мне разрешил полками своими. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я. Я тебе с камня дал воды криницу, а ты мне горькой желти дал напиться. О, мой народе, что тебе зробил я, чим виноватый, пред тобою был я.
яка надія, здів своєю силою, ти ж головне, моцно здів Христиной. О мой народе, что тебе зробив я, чим виноватий, пред тобою был я. Я дал подставы людиному тону, а ты мне стернял, узложил корону. О мой народе, что тебе зробив я, чим виноватий, пред тобою был я. Я тянул ввысь, людям мой обратный, а ты меня взял на крыше древляной. О мой народе, что тебе зрастил я, чим виноватый, пред тобою был я. Номер 33. О, кровь святая, о, кровь искупления, напой житёвый, с неба нам посланный, ласки крыница, от за нас избавления, ты крови нам лечишь раны. О, кровь святая, греху укрыта, как наши души ты собой поила, грешным крыльцам милости открыла, как усе кровины смыла. О, кровь святая, о, кровь искупления, с Божьего сердца ты выток свой мела, вечно хай будет хвалой поклонение на земле тебе и в небе. О, кровь святая, о, кровь искупления, с тобой житёвый, с неба нам посланный, ласки крыница, от за нас избавления, ты крови нам лечишь раны. О, кровь святая, греху укрыта, как наши души ты собой поила, грешным крыльцам милости открыла, как усе
свету Христос Бог, смерти шатана перемог. Крижу Христовый Божа привитаны, и навеки все будь ушанованы. Кровь, что покрыла раны все, нам вызволение звенья се. Крижу Христовый Божа привитаны, и навеки все будь ушанованы. Божая моць Тебе плыне, и перемогу нам дае. Крижу Христовый Божа привитаны, и навеки все будь ушанованы. Делается свету Христос Бог, смерти шатана перемог. Ад крыжа літургія вядзе нас да святой камуніі. Гэтым яна хоча сказаць, што паміж ахвярай на крыжы і Еўхарыстыяй існуе сціслая сувязь. Мы заўсёды удзельнічаем у еўхарыстычнай вячэры баранка, дзякуючы яго ўкрыжаванню. Святая камунія – гэта пакарм, які з'яўляецца плодам, сарваным з дрэва крыжа, з дрэва новага і несмяротнага жыцця. Зараз святар пакажа нам ужо не дрэва для праслаўлення, але самого Хрыста у яго еўхарыстычным і праслаўленым целе. Прымаючы яго, мы становімся падобнымі да яго. Pamiętajući zbawiennym zapowiedom i Bożym nastawieniem nauczone, осмеливаем się kazać: Ojcze nasz, который есть в небе, святись имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не угодь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво супокой в дни наши, допоможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и приистя Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, niechaj prymiacie ciała Twojego nie będzie mnie na sąd i osądzenie, ale z miłosierności Twojej niechaj achowuje i ozdrowiuje moją duszę i ciało. Ukręczę. Woś baranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu,
благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь, я не варты, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Зберегуться. Коммуния святая, на початок я выйду на улицу, где сюда коммунии, там кто есть, а с тем вернусь сюда. Все устроим. О, душа Христова, освяти меня, тело Христово, заховай меня, кровь Христова, напои меня, о, вода с Богу Христова, омыяние. Мука Христова, умацуй меня. О, добрый Езу, почуй меня. У своих ранах укрепляне, не дозволь мне тебе покинуть. От ворога злого храни меня. В годину смерти покличь меня. И дозволь дать тебе Христе, как со святыми хвалить тебе. На веки вечные. Аминь. Боже мой, чему я не покину? 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 Боже мой, чему
мой, Избавитель мой, вознесенный на крыш. Не за свое, а за мое, грехи там висишь. Прощение мой, Господи, я пленшу пред Тобой. По двору слезы катятся, даруй мне, Боже мой. Твое имя хранится безмерной любви. Долонями пробитыми для неты благослови. Пробачь мне, мой Господи, я пленшу пред Тобой. По двору слезы катятся, даруй мне, Боже мой. Твое крылья обмытая, душа моя взлетит. Урайся, обители, там вечно с Богом жить. Пробачь мне, мой Господи, я пленшу пред Тобой. По двору слезы катятся, даруй мне, Боже мой. О Христе мой, Избавитель мой, вознесенный на крыш. Не за свое, а за мое, грехи ты там висишь. Пробачь мне, мой Господи, я пленшу пред Тобой. По двору слезы катятся, даруй мне, Боже мой. О, Иисус, тихий и покорный, сердцем не зради, для Твоего подобный. О, Иисус, тихий и покорный, сердцем не зради, для Твоего подобный. О, Иисус, тихий и покорный, сердцем не зради, для Твоего подобный. О, Иисус, тихий и покорный, сердцем не зради, для Твоего подобный. О, Иисус, тихий и покорный, сердцем не зради, для Твоего подобный. О, Иисус,
Молимся. Всемогутный вечный Боже, брат, благословленную смертью воскрешения Христа, Ты отвратил нас, заховай нас плен Твоей милосердной ласки, и дай ко правду делу в этой таемнице мы за все отдано Тебе служили, раз Христа Пана нашего. Короткие объявы. Завтра день, коли святыри нічого не роблять, бо нема святої мши, сьогодні відпочиваємо. Але є свячення їжі, яке буде відбуватися у нашій каплиці з 10 до 17. Початок кожної години будемо розпочинати тут набоженством до Божої милосердності, а затем буде відбуватися освячення. Так само на завтрашню вечорову імшу з собою приносимо свічки, коли хто має, бо буде відновлення присяги обіцяння хресту, а так само подчас завтрашньої вечорової імши буде освячення води, якою можна буде окропляти своє помістя. Бывает так само специальная литургия для этого, есть специальные молитвы, которые будут отмовляться. Что еще? Розпочнемо завтра при вогнищу. Уже сьогодні дякую тим, хто його приготує. Дякую великі нашим Михайлькам, дякую великі вам, що ви прийшли в службі літургічної, усім, хто причинився до прихожості этой литургии. Найближайший план как таки отбудется выставление Пана Иисуса, затем окадження, затем процесійно ми з міністрантами пройдемо, там, коли ласка нам славить, правую сторону, до гробницы. При гробнице отмовим молитву отповедную, затем отбудется первый день новенны до Божьей милосердности. Мы со службой литургичной пойдем у закрыстию, а кто зможет, еще можно будет остаться, как спевать песни, жальбы. У всех 10 участников, видите, у нас аж штука есть. Житуля 3, я проверяю вас их. Все видите. Маю надеюсь, что все сказал. А теперь за хвилинку будем спевать песню. Згодна со шматвековой традицией, на заканчэнне літургіі Великой Пятницы Найсвятейший сакрамент пераносіцца да панскага гробу, дзе трываем у адарацыі перад Езусам. Нашу увагу кіруем перадусім на выстаўлены ў монстрацыі Найсвятейшы сакрамент. Панскі гроб перапоўнены праўдзівай прысутнасцю Хрыста. Цяпер пойдзем туды, каб трываючы ў малітоўным чуванні і сузіраючы муку і смерць Пана нашага, з верай і надзеяй чакаць радаснага дня ягонага ўваскрасення. Пастырь нас покинул, ласку сих примится, добрый отцу Номер 36. отышел землицы, пастырь отышел, что нас полюбил. Ён кровца нас родил, с греху нас обмыл. Жасканания Збавцы, солнца
что нас полюбил. Ён кроў за нас пролил, з греху нас обмыл. Знищив мощь шатана своей Божьей силой, нас от пекла избавил, наш заступник милый. Пастырь Христов, что нас полюбил. Он кровь за нас пролил, греху нас обмыл. Пастырь нас покинул, нас пути хранится. Новый откупитель, пришел в землице. Пастырь Христов, что нас полюбил. Он кровь за нас пролил, греху нас обмыл. Созданием Божьим он запасся небо. Panie Jezu Chryste, nasze воскрешение i życie, uznimi nas z могилы грехов, наведай и наполни духовной мocą. Uczyni, как мы, угрунтованные у веры, надеи и любови, могли зразуметь с усими святыми, якая великая Твоя любовь. Ты так полюбил нас, что помер для нас на крыжи, как не один человек, який верит в Тебе, не згинул, ale miał życie wieczne, jaki żyjesz i wладариш na wieki wieczne. Nawenna, перед урочистостью Божьей милосердности, день pierwszy. Ja żadаю, сказал Pan Jezus сестре Фаустыне, как на протягу этих 9 дён Ты приводила души до границы моей милосердности, как яны зачерпнули у ее силы и прохолоду, и всякой ласки, якая потребная им, как справиться с життєвими неводами, а особливо у хвилину смерти.
Кожний день Ти приведи до моего сердца іншую групу душаў и окунешь их у гэта мора моей милосердности, а я увяду гэтыя души у дом Отца моего. Кожный день праз горкую муку мою Ты будешь просить у Отца моего ласку для гэтых душаў. Сегодня приведи до меня усё человечество, особливо всех грешников, и окуни их у мора моей милосердности. Гэтым Ты сутешишь меня у горьким смутку, які огортвая меня за страты душаў. Езу наймилосерднейший, Ты літуешься над нами и пробачаешь нам, не зважая на грехи наши, але на довер, які мы складаем на Твою бесконцую добрыню, и прими всех нас додому найлітастившего сердца своего, не отпускай нас з его навеки. Просим Тебе, праз любовь Твою, якая яднає Тебе за Отцом и Духом Святым. Ойче спрадвечный, глянь милосердно на бедных грешников и на все человечество, якое укрыто у найлітастившем сердце Иисуса, и деля Его болезной муки окажи нам милосердность свою, как мы прославляли всемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная Ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Единого, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный Прибонским пиватель, крыжованный, помер и был похованный, зайшел на хвали на третий день, воскрес помервых, узайшел на небо, сядеть право рук Бога Отца Всемогутного, оттуль придет судить живых и помервых. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, верность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житье вечное. Аминь. Будьте спрадвечны, объявим тело и кровь, Иисус Господь, Твоего Сына, Твоего Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и воскрес ненавидящего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и всего света. Его болезненные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезненные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезненные муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Его болезненные муки, Будь милосердный до нас и до всего света.
деле его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Всевышний, оставляю Тебе силы и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. вере Его болезненной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, обдарую Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезненной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, ахверую Тебе тело и кровь, душу и воскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который просит за грехи наши и всего света. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. деле Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до
милосердный до нас и до всего свету. Дерево болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkich świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkich świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad wszystkich świata. O krov i вода, яка я виплила з найсвятішого серця Єсуса, як крилиця милосердності для нас. О кров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Єсуса, як крилиця милосердності для нас. О кров і вода, яка я виплила з найсвятішого серця Єсуса, як крилиця милосердності для нас. Єсу, довіряю Тобі. Єсу, довіряю Тобі. Єсу, довіряю. Świętая siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, święty Archanioł Michał, błogosławiony ksiądz Michał Sapoćko. Руки Твои, Ojcze, ja отдаю дух мой, у руки Твои, Ojcze, я 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 отдаю дух мой, и мадусту спати, comendo spiritum meum, in manus tuas pade, comendo spiritum meum, in manus tuas pade, comendo spiritum meum, in manus tuas pade, comendo spiritum meum. У руки Твои, Ojcze, я отдаю дух мой, у руки Твои, Ojcze, я отдаю дух мой.